Salangku mange rikatengasing ke nanga aku lihat bicara mangkasar. Ya reka angisenga batuana bicara mangkasar. Kan biasa itu kuliah bicara mangkasar mingka lesing batuana puna bicara mangkasar kita buat. Rikam makamayane sikit dek mami nana rapi ki allo ni kanaya Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Jumat Agung ia mintu allo kematian na Isa. Angapa na mati Isa? Nakana kita Yohanes pasal 3 ayat 16. Nasaba landri nakamasian duduna Allah Ta'ala rupa tawa rilino sakgena napasaremo ana si tahu-tauna solanna inai-inai tapak ri Isa tena nalapandra pasanganina lanagapai katalasang sito jennaya siagang mananungan. Apa juga katalasang sito jennaya? Katalasang tenaya lah musuhna. Kamatian na Isa bukti pangamasyang malumpuwa at turibatara. Kamatian na Isa ang pamupuray si kuntu dosa rupatawa. Ia minjo na pasarayay ana si taw-taw na Allah Ta'ala. Solan na inake ikate niya uluan na si buntulu Allah Ta'ala. Batara malumbuha. Sare batang malak birit ku ngasing kama minjururong pasti buntulanta rianne video. Puna niya pagkutananta kitulis ini ri kolom komentar. Puna pain niya waktu kupuali ri video selanjutnya. Kama minjupade terima kasih jai dudu. Tiaki kalupai subscribe, like, share ki podeng mangeri bija pemanakan, mangeri sikuntu pasti senganta. Terima kasih. Barakak baturi Allah Ta'ala mangeri